Mislite li da je reiki samo određivanje reiki tretmana ili tehnika samo tretiranja gdje tretirate samo sebi? Dozvolite mi da vam kroz ovaj video pokažem da je to drugačije i da je reiki puno više od toga. Lijep pozdrav i dobrodošli dragi moji prijatelji u još jedno naše zajedničko video druženje. Dobrodošli u još jednu lekciju u kojoj ću vas ovaj puta voditi u svijet prirode reiki, u kojem ćemo pričati što to zapravo reiki vam još donosi u vaš život, osim onih poznatih samo tretmana gdje radite tretmane samom sebi da budete dobro, da budete zdravo, da budete cjeloviti, da budete uspješni. Međutim, reiki je puno više i danas ćemo malo pričati o tome. Moje ime je Danijel Salijević, ja sam dugogodišnji reiki majstor, učitelj klasičnog Usui reiki sistema, Karunari reiki sistema i eto danas se bavimo klasičnim Usui reiki sistemom, odnosno Usui Shiki-ryoho reiki sistemom. Mnogi kada uče reiki nauče da je reiki tehnika samopomoći i to je zapravo najkvalitetniji način rada. Dakle, najbolje što možemo sebi i za sebe učiniti jeste da si odrađujemo reiki tretmane za stvari koje su nam bitne, za ono što nam je potrebno i da tu budemo redoviti, da tu budemo uporni i da tu odrađujemo kroz terapije ono što želimo postići kako bismo zapravo došli do tog cilja. Međutim, reiki je puno više. Kada maknemo reiki tretmane na stranu, kada gledamo reiki kao samo tehniku, postoji ovdje mnogo učenja. Postoje ovdje tehnike disanja, postoje ovdje tehnike korištenja mantri, korištenja glasa, korištenjem mudri, korištenjem tapkanja i različitih principa koji nam omogućavaju da kroz filozofiju reikija razumijemo, shvatimo i kao takvi u razumijevanju možemo znati gdje se nalazimo, što trebamo učiniti i kako to učiniti. Tako možemo sa sigurnošću tvrditi da je reiki životna filozofija. Filozofija koja vas kroz svoje 3 elementa reikija, kroz 3 dragulja reikija, kao i kroz 5 reiki načela uči kako kroz život kročiti, kako raditi, kako riješiti svoje probleme, kako spoznati svoje probleme i kako na taj način zapravo više se ne vratiti u stanje gdje ćemo biti u takvim problemima. Naravno, osim samo pomoći samom sebi, mi uz reiki, tretmane, ali i učenja možemo pomoći i drugima. Pa mnogi od vas su upoznali reiki kao primatelji reiki tretmana, gdje vam je netko drugi određivao reiki tretmane po pitanju nekog vašeg izazova ili tematike tretmana na koji ste se možda i prijavljivali. No kada pričamo o filozofiji reikija, kada pričamo o njegovoj dubini, zapravo pričamo o nečemu što danas često slušate u okolini, u različitim učenjima, od različitih gurua, ono što zapravo u svojoj prirodi reiki promiče još od davne 1922. godine kada je nastao, a to je mindfulness. To je stanje u kojem mi postajemo prisutni i svjesni onoga što se dešava, svjesni svih procesa koji su u određenom djelovanju, svjesni od jednog običnog ispijanja kave do onog dijela u kojem zapravo promatramo na jedan zreli i jedan zdrav način svoj život i kao takvi u zdravom promatranju možemo donijeti i kvalitetnije, nekontaminirane odluke. Tako nam reiki pomaže da budemo prisutni, pomaže nam da u toj prisutnosti budemo zahvalni, pomaže nam da maknemo iz svog života i brigu i ljutnju i uči nas kako pristupiti u životu, kako pristupiti drugom živobiću, kako pristupiti tretmanu, kako pristupiti i samom sebi. Jer u toj prisutnosti u životu ne samo da smo prestali biti prisutni u sadašnjem trenutku, nego smo prestali jednostavno biti svjesni sebe. Prestali smo biti zahvalni na svom životu, prestali smo voljeti sebe, svoj život i sve što radimo kroz neku prizmu ili domenu odmjeravanja ili, ajmo to reći, možda mjerenja, postali smo jako zločesti prema samom sebi. Prestali smo se poštivati, nismo naučili davati samom sebi, nismo naučili položiti ruke na svoje tijelo na jedan nježan način, nego uvijek ili stići ćemo, ili su svi drugi prije nas, ili nismo toga vrijedni, što je možda i jedan od najvećih problema kada se radi o samopouzdanju ili odnosu prema samome sebi.
Zbog toga će vas Reiki kroz svoju filozofiju, kroz svoje učenje, kroz svoju meditativnu praksu, vježbe disanje vratiti samom sebi. Vratit će vam vašu prisutnost, dovest će vas u stanje mindfulnessa i pomoći će vam da se povežete još više sa univerzalnom sveprisutnom životnom energijom koja će vam tako biti stalni resurs, koja će vam tako biti stalna energija na raspolaganju, tako da se ne trošite, tako da ne dolazite u stanje burnouta, tako da ne dolazite do onih stanja u kojima osjećate anksioznost, depresiju, nemoć ili nesposobnost da funkcionirate u svom životu i nikad više da ne dođete u stanje da razmišljate da vi niste vrijedni ovog u životu ili dobrih stvari koje se dešava u životu. Tako da Reiki svakako kroz svoju filozofiju vodi vas prema nečemu što je na samom Reiki svitku piše da je Reiki mistična tehnika privlačenja radosti i sreće u vaš život. Pa neka ta radost, ta sreća bude i razlog dubokog ili dubljeg uranjanja u Reiki tehniku. Neka vaš život postane bez stresa, neka vaš život postane radost, neka vaš život postane bogatstvo, jer vi to možete već danas uz Reiki praksu, uz Reiki tehnike postići sa minimalnim ulogom svog vremena u svoju Reiki praksu. I kao što sam rekao na početku, Reiki nije tretman samome sebi. Reiki je put prema unutarnjem zdravlju i cjelovitosti, put prema sreći i put prema boljem životu. Započnite ovo putovanje i sami. Ako još niste, naučite Reiki. Javite mi se za učenje Reikija uživo ili na daljinu. A ako jeste Reiki praktičar, a sve ovo vam zvuči nestvarno ili nikad niste čuli za Reiki praksu, meditacije, chanting i slično, dođite na neki od mojih programa, dođite na moje radionice, uronite u pravu dubinu Reikija i izvucite maksimalno za sebe, jer to vam je nadohvat vaše ruke. A mi se vidimo u idućem videu. Do tada primite lijepe pozdrav od mene. Ne zaboravite, ako ste već do sada gledali, kliknite taj like ili pišite u komentaru koliko vam je dugo trebalo da shvatite da je Reiki puno više od samo tretmana. Lijep pozdrav, do idućeg puta.